nang kelama samba da firj. Ndak Firdaus do Firaun. Kan? Kapi lakinya tu, hanya tanya. Ya kan? Ibu Khadijah tu ndak tangguang-tangguang. Tu nang kedua, nya sumber dana. Banyak saratonyo habis untuk membantu Nabi berjuang menegakkan kalimah tauhid. Untuk memancangkan panji-panji Islam, habis kekayaannya. Kalau Khadijah gulai bancah, piti lakinya senabi dia. Khadijah basuh je itu yo. Khadijah padang. Akan terbalik saja bini awak tu Pak. Abang nak kerusuh Nabi tu. Kalau ibarat anaknya kan